Nande Bapa Turang Rasenina, mari pelajari lagu Pujin Mandi Bata bagian tetap Emekap Tuhan Mokuah Min Atendus Sada nomor 340. Mari sindekan. Tuhan Maha Mina tendu kami. Tuhan Maha Mina tendu kami. Kristus Maha Kemuliaan sada 348. Kemuliaan sada 348.
Mari sendekan. Kemuliaan manibata ipasingan si meganjangna jana damai doni man manusia singena ate Tuhan. Ipuji kami kam, ipahaga kami kam, isembah kami kam, imuliakan kami kam, ikatakan kami bujur man bandu, arkitekan kemuliaan du simbelin Tuhan di bata rajani surga, oh di bata Bapa sila erzi berkuasana. Oh Tuhan anak si tunggal Yesus Kristus, Tuhan di bata anak biri-biri di bata anak Bapa kam sinasapkan dosa-dosa doni makuamin atendu kami kam sinasapkan dosa-dosa doni bagikan min toto kami kam si kundu aragamuhan Bapa maku amin atendu kami sabab kam ngencaba dia kam ngenca Tuhan kam ngenca si meganjangna Yesus Kristus ras kesasi badia ibas kemuliaan di bata Bapa. Amin. Badia Sada nomor 367. Mari sendekan. Badia, badia, badia kau Tuhan di batasi nasa surga ras doni dan kemuliaan du hosana ibas ingat si maganjangna ipasu-pasu ia sira ibas galar Tuhan hosana ibas ingat si
anak biri-biri sada 370 siwa. Mari sendirikan. Anak biri-biri ni di bata, sinasapkan dosa doni, maku amin atenu kami. Anak biri-biri ni di bata, sinasapkan dosa doni, maku amin atenu kami. Anak biri-biri ni di bata, sinasapkan dosa doni, berela minda meman kami. Bujur ras selamat berlatih.